Dobro jutro i od mene svima i hvala lijepo Jasminu na ovom pozivu. I meni je čast da predstavim ovu prezentaciju prvi put u Bosni i Hercegovini pred mladim bosnistima i ako još niste skroz budni, bar ima puno slika pa me ne bih poslušati, imate šta gledati. Znači, o čemu se ovdje radi, ja pohađam doktorat na Kanadskom univerzitetu Yorku u Torontu na humanističkim naukama i tu je tema mog doktorata je simbolika stečaka i u sklopu toga sam prošlo ljeto putovao u istočnu Tursku, Gruziju i Armeniju u potrazi za nekim eventualnim sličnostima ili mogućim tragovima ili porijeklu stečaka. I u Armeniji, dakle, postoji ovo poznati armenski nadgrobni spomenici koji se zovu Hačkari, ali ja sam jedan primjer dao tu pa možete pogledati. Znači, Hačkari postoje negdje od 10. vijeka pa nadalje i imaju kao što vidite na ovoj fotografiji, nadam se da se dobro vidi, oni su, dakle, imaju taj karakterističan oblik i ono što im je svim zajedničko je taj centralni motiv krsta ili križa koji je, međutim, nema nijedan Hačkar nije identičan, znači dva nisu identična, nego tu je u stotine hiljade varijacija, međutim to što im je svima zajedničko je i stvari Hačkar znači kamen sa krstom. I također vrlo čest element Hačkara, kao što se vidi ovdje, neka vrsta kruga ispod krsta koja se može povezati sa zoroastrijanizmom, religijom koja je vladala u Armeniji prije dolaska hršćanstva. Međutim, ono što mene ja se nisam toliko bavio Hačkarima, već drugom vrstom nadgrobnih spomenika koji se zovu Ororot, što znači beška i o kojima ćemo još govoriti. Međutim, prije nego što krenemo zapravo govoriti o tim nadgrobnim spomenicima, prvo malo nekog uvoda zašto sam ja uopšte pomislio da bi mogla postojati neka vrsta veze između Bosne i Armenije. Kao što vidite na ovoj karti, tamo je Armenija vrlo mala zemlja, daleko na Kavkazu, vrlo daleko od Bosne i Hercegovine i moglo to djelovati kao neka čudna ideja. Međutim, potrebno je znati prošlost tog prostora i zapravo Kavkaz je prostor gdje se nalaze neki od najstarijih tragova civilizacije na svijetu uopšte. Recimo tu se nađe najstariji proizvodnja vina, kožne cipele i tako dalje, tek nedavno nađene, pravljene još u Neolitu, znači prije nekih 9000 godina. I na tom prostoru, znači današnje istočne Turske, Armenije, je još u 9. vijeku prije nove ere vladalo Urartijsko kraljevstvo koje je bilo i tu je bila već razvijena pismenost i to klinasto pismo. I sama Armenija nastaje oko 5. vijeka prije nove ere i ovdje vidimo zapravo kartu prvog armenskog carstva koje je postojalo u 1. vijeku prije nove ere. Međutim, zapravo je Armenija tokom većeg dijela svoje prošlosti je ovo, ovdje je druge boje, znači zeleno područje, meni ovdje naravno, ono zeleno područje gdje piše tamo Greater Armenia, znači to se smatra nekom historijskom regijom Armenije, to danas obuhvata istočnu Tursku i čak dijelove Irana i na sjeveru Gruzije. I ovo je, dakle, slika Armenskog carstva u 1. vijeku prije nove ere za vrijeme cara Tigrana Velikog. Međutim, u 55. godini prije nove ere je palo pod Rimsko carstvo i tada Armenija zapravo postaje više dio, ajmo reći, zapadne rimsko i poslije kršćanske civilizacije. Međutim, nakon pada ovog carstva
idućih nekog stotina godina zapravo tu se vodile borbe između Rima i tadašnjeg partijskog carstva, znači iz Perzije, i zapravo kroz čitavu svoju historiju Armenija bila na granici između Perzije i Rimskog, odnosno poslije Bizanskog carstva, znači na nekoj granici zapada i istoka. Ovo je sada karta Armenije krajem 3. stoljeća, kad je ponovo stekla nezavisnost i kada je zapravo desila najznačajniji događaj u historiji Armenije, a to je prihvatanje kršćanstva 301. godine. I zapravo je Armenija bila prva zemlja na svijetu koja je primila kršćanstvo, znači prije i Rimskog carstva i prije Grka, i to je ostavilo dubok trag na armensku kulturu. Međutim, Armenija i dan danas zapravo ima svoju nezavisnu crkvu koja nije ni katolička ni pravoslavna, već se zove Armenska apostolska crkva i u nekim značajnim doktrinskim pogledima se razlikuje i od zapadne i od istočne crkve. I još jedan vrlo važan faktor u armenskog identiteta je pismo koje je razvijeno početkom 5. vijeka i to je razvio sveštenik Masrok Maštoc. I u Armeniji postoji istinsko kult pisma, znači ne možete ući u armensku kuću, pogotovo u dijaspori, a armenska dijaspora je ogromna, da neće naći bar neku slik pisma. I ovdje je jedan primjer ovako neke umjetničke izvedbe pisma i Armenci, vjeruju, to im je pomoglo da očuvaju svoj identitet tokom svih ovih stotina godina i zapravo 2000 godina, preko 2000 godina, i iako su tokom većeg dijela svoje historije bili pod tuđom vlašću. Nakon tog perioda oko 4. 5. vijeka Armenija zapravo pada više pod dijelom Bizansko, a onda nakon 7. 8. vijeka i pod arapsku vladavinu, do negdje 1000. godine, kada opet se razvija vrlo moćno armensko kraljevstvo. Ovo je karta, znači, Armenije oko 1000. godine, i tada se osniva i grad Ani, koji možete vidjeti tamo na vrhu kod današnje Karsa, na sjeveru, znači, tadašnje Armenije, i to je oko 1000. godine. Ani je bio jedan od najznačajnijih gradova na svijetu, imao preko 200.000 stanovnika i bio poznat kao grad 1001 crkve, a poslije ćete moći vidjeti neke tragove onoga što je ostalo od Anije. Međutim, od 11. vijeka počinju napadi Turaka, Turci Selđuci su osvojili Ani i nakon toga u idućih nekog stotina godina je Armenija zapravo bila podijeljena između Turskog i Perzijskog carstva. I jedino što se malo duže održala politička nezavisnost, to je ovdje na današnjem jugoistoku Turske, to je bilo poznato kao Kilikijsko kraljevstvo i održalo se negdje do kraja 14. stoljeća sa vrlo jakim vezama sa krstašima, i tu je došlo do značajnih razmjena zapravo između istočnih i zapadne civilizacije, i mnogi su zapravo stvari koje se danas smatraju zapadnim vode porijeklo upravo iz Armenije, i tako su došle na zapad. To je dakle bio taj kratki historijski uvod, i sada samo još, znači, da se vratim tom pitanju zašto bi mogla postojati veze između Armenije i Bosne i Hercegovine u prošlosti, neke vrste kulturnih veza. Pa imaju tri moguće teze. Jedna je da su slavenska plemena koja su naselila Balkan i Bosnu i Hercegovinu, zapravo vjeruje se da su ih vodili porijeklo sa Sjevernog Kavkaza, tako da možda postoje neki zajednički elementi. Recimo,
tako isto u ranohrvatskoj arhitekturi se nalaze neki elementi koji su vrlo slični armenskim. Druga mogućnost su trgovačke veze, jer su Armenci tokom čitave svoje istorije zapravo bili vrlo poznati kao trgovci. Svugdje u svijetu danas i u prošlosti se mogle naći trgovačke kolonije u Kini, u Indiji, daleko prije nego što je Marko Polo stigao do Kine. Tamo je već recimo postojala armenska zajednica i među ostalim stvarima ima čak teza recimo da je kafa došla na Balkan preko Armenaca, a ne Turaka, jer Turci zapravo ne piju kafu. Međutim, osnovna teza je mogućnost vjerske veze, jer se u Armeniji u 7. stoljeću se razvio pokret koji se zvao poznat kao Pavličani ili Paulikanci. To je bila zapravo heretički kršćanski pokret u kojem se zna zapravo dosta više nego u Bosanskoj crkvi. Oni su bili pod utjecajem dualizma, znači maniheizma i zoroastrijanizma, i ono što im je bilo značajno je apostolsko siromaštvo kršćanstva i borili su se protiv crkve kao feudalne institucije. Znači sve ono što znamo kasnije o hereticima i protestantima, već tu se nalazimo kod Pavličana, i oko 970. godine Pavličani zapravo protjerani u današnju Bugarsku, u grad Plovdiv na jugu Bugarske, i to upravo tamo gdje je pop Bogomil zapravo u istom tom periodu počeo da djeluje, tako da iako nema direktnih dokaza, vrlo je vjerovatno da su zapravo Pavličani imali nekog utjecaja, značajnog utjecaja na Bogumile i na heretičke pokrete u Francuskoj i Italiji. Dakle, i ovdje znači počinje zapravo, sad ću vam pokazati put kojim je išlo moje putovanje i time dijelove armenske kulture. Znači, prvi cilj je bio današnji grad Van na istok Turske, gdje danas živi vrlo malo, zapravo ne živi, nema više Armenaca, tu žive uglavnom Kurdi danas. I ono što se nalazi na Vanskom jezeru, to je to veliko jezero pored grada, je najpoznatija armenska crkva, ovdje vidite sliku, koja se zove Ahtamar. Ova crkva je sagrađena u 10. vijeku, od 915. do 921. i zapravo je jedinstvena crkva ne samo i van, nego i unutar armenske arhitekture, vrlo jedinstven primjer ovih gravura na zidovima crkve. I po meni također vrlo, mislim, ja sam se iznenadio da se ova crkva nigdje ne spominje kada recimo studirate na zapadu istoriju umjetnosti, rijetko će ko spomenuti ovu crkvu, i to pokazuje koliko još uvijek je ostalo da se radi protiv te neke eurocentrične istorije umjetnosti koja još uvijek vlada. Isto kad se bavimo stečicama, postoje tako predrasude da je čitava umjetnost nastala samo u zapadnoj Europi i nigdje drugo. Ovo je drugi pogled na tu crkvu, i ono što se možda ističe sada ako pomišljamo na neke eventualne sličnosti sa stečicima, mislim da su to ove bordure, znači kao listovi grožđa, vina i ovi reljefi, znači tehnika plitkog reljefa koja je vidljiva na zidu, koja je zapravo ima neke sličnosti možda sa tehnikom koja je korištena na stečicima. Ovdje vidimo jedan detalj, i ono što je, mislim da ipak ne možemo govoriti o nekoj sad toliko pretjeranoj sličnosti sa ovom crkvom. Jasno je da se ovdje radilo o dosta bogatijoj, možda tehnički sofisticiranijoj kulturi nego što je to bila srednjovjekovna bosanska. Međutim, ono što je bitno, ja mislim, što dokazuje, često se čuje teza da stečici vode porijeklo od romanike.
Ali zapravo, ako uporedimo ovu vrstu plitkog reljefa na armenskoj crkvi, vidi se da tu ima dvodimenzionalna perspektiva kao na stečcima, dok evo recimo ovo je jedan primjer romantike, ovo je crkva Svetog Lazara u Francuskoj iz 12. stoljeća, iako je ona isto, nije skroz skulptura trodimenzionalna, ali vidi se da ipak uvijek u romantici postoji taj pokušaj da se dočara perspektiva i neka vrsta treće dimenzije, što se nikad zapravo ne nalazi na stečcima, tako da mislim da je puno veća vjerovatnoća da se porijeklo traži u ovoj dvodimenzionalnoj skulpturi koja vodi porijeklo iz Armenije i na kraju još iz antičke Perzije. I ovdje samo jedan prvi primjer hačkara, ovo je vrlo rani zapravo hačkar iz crkve u Aniju, gdje još nije došlo do razvoja ovog karakterističnog oblika koji vidite kasnije. Ovdje samo usput jedan primjer na koji sam to je poznata vanjska mačka iz tog grada i to mi je bilo zanimljivo u potrazi za dualizmom da naiđe na ovakvu mačku sa različitim očima. Dobro, znači sljedeći, dakle, to je bilo ono na što sam naišao u Banu, ovo je sljedeći grad bio Kars na sjeveroistoku Turske, također historijski armenski grad i ono što se nalazi u blizini Karsa je zapravo Ani. To su ostaci tog grada koji sam spominjao, nekada 200.000 ljudi. To se nalazi tačno na današnjoj granici između Armenije i Turske. I taj grad je zapravo postojao negdje do 16. 17. vijeka kada su ga zemljotresi i ratovi konačno uništili. Danas tamo više ne živi niko. I ovo je crkva, ovo je zapravo granica s one strane Armenije, s ove Turska, ali još uvijek je nemoguće prijeći ovu granicu jer Turska i Armenija nisu u dobrim odnosima. To je rijeka Akurjan. I ovdje je još jedan primjer ostatka jedne crkve, to je crkva Svetog Otkupitelja koja je sagrađena oko 1035. godine, a srušila se zapravo tek 1955. I ovdje ovo je katedrala Svete Bogorodice, nju je arhitekta ove katedrale bio je Trdat, a Trdat je zapravo bio toliko značajan arhitekt u ovom periodu da kada se Aja Sofija urušila zbog zemljotresa, upravo je Trdat angažovan da ponovo da renovira, da vodi radove na obnavljanju kupole Aja Sofije. I ono što je značajno na ovoj crkvi, to je korištenje takozvanog prelomljenog luka, što je osnovna karakteristika gotičke arhitekture, što je dovelo do nekih teza da zapravo je moguće da gotika vodi porijeklo iz Armenije, a ne iz zapadne Europe, kao što je to obično tvrdi. I ovdje je još jedna crkva Svetog Gregora Tigrana, sagrađena 1215. To je još ono što je ostalo od fresaka iz tog perioda. Međutim, ono što je meni bilo puno zanimljivije u Karsu, to je ovdje vidite na desnoj strani, to je takozvana Karska katedrala ili crkva Svetih apostola. I ova crkva zapravo ima vrlo zanimljivu historiju, ona je sagrađena sredinom oko 940. godine i u 16. vijeku nakon turskih osvajanja pretvorena je u džamiju. Onda 1877. kada su Rusi zauzeli ovaj grad, pretvorena je u Rusku pravoslavnu crkvu, onda 1919. ponovo postala armenska crkva, 1920. je pretvorena u muzej i onda u skladište i onda tek 1998. zapravo je postala ponovo džamija. Tako promijenila je mnoge funkcije
Međutim, ono što je meni zanimljivo bilo je ove, kao što vidite, ove gravure na njenim zidovima, to je samo teza, znači ne zna se šta oni predstavljaju, međutim, s obzirom da ih je 12 teza i da je to 12 apostola, iako to bilo čudno, jer u to vrijeme u armenskoj umjetnosti zapravo ne postoji kult apostola i kao što sam rekao, zapravo ne zna se zašto, odakle ovo postoji, šta ovo predstavlja zapravo, ali kao što vidite ovaj detalj, mislim, mene toliko podsjetio na stečak sa Radimlje koji ćete danas vidjeti ako već niste, da je to, mislim, stvarno nevjerovatna sličnost i način na koji je prikazana i ja kad sam to vidio pomislio sam da se već isplatilo putovanje i ja nemam sad objašnjenje od toga sličnost, ali to je nešto što nadam se vremenom će se razjasniti. Dobro, i onda nakon ovog nakon istočne Turske, sada već sljedeći grad nalazi se u Armeniji, u blizini glavnog grada Jerevana, a to je grad Aštarak. I ovdje, to je crkva Svete Bogorodice, sagrađena 1271. I ono što se nalazi u dvorištu ove crkve, evo kao što vidite, zapravo skoro pa identično stečicima. Mislim, kada ovu fotografiju da sam je vidio negdje ranije, rekao da se radi o stečku. Naravno, razlika je u boji, korištenju drugog materijala, drugog kamena. I evo, ali kao što vidite ovdje, tu su znači nalaze i natpisi, isto na armenskom pismu. Međutim, ovi su onako dosta oštećeni, tako da ne znam zapravo šta je ovaj natpis, to nadam se isto još da ću otkriti i vidi se i neki tragovi ljudskog lika. Međutim, mislim da je ovo ipak malo formalnije od stečka, ne možemo reći da je identično, ali stvarno, mislim, i oblik i način monolitnog spomenika, to je jedinstveno i ja nisam naišao nigdje, a pogotovo ne u zapadnoj Evropi. Ovdje također još jedna sličnost, znači krst na prednjoj strani i to primjer takozvanog rasvjetlog krsta koji je, kao što možda znate, vrlo čest na stečcima. I jedino je oblik malo drugačiji, znači više je zaobljeno nego onaj oblik krova koji često nalazimo na stečcima. Ovdje još jedan primjer, rozeta, također poznat simbol, još neki ljudski oblici koji se nagovještavaju, međutim u ovom slučaju još nije skroz vidljivo. Još jedan onako zanimljiv primjer nadgrobnog spomenika isto u ovoj crkvi je ova ploča na podu i ono što je meni zanimljivo je ovaj obris, nadam se da se vidi, znači antropomorfni obris koji se često nalazi isto na stranama stečaka, vidjet ćete također danas na Radimlji, i često se to interpretira kao čisto arhitektonska simbolika, međutim ovdje vidimo da to očigledno sugeriše ljudski oblik, što bi se također moglo primijeniti na neku buduću interpretaciju stečka. I vidjet ćemo još mnogo primjera ovakvih nadgrobnih spomenika. Sljedeće nalazište je Noratus, selo Noratus na Sevanskom jezeru. To je zapravo najveće nalazište Hačkara, ali tek nakon što je azerbejdžanska vojska zapravo prije 10 godina uništila polje od preko 3000 Hačkara, to je sve dokumentovano i fotografisano jer se to polje nalazilo u Azerbejdžanu, današnjem Azerbejdžanu na granici s Iranom, i tamo je vojska ušla sa manjevima i uništila preko 3000 ovih Hačkara, znači spomenika starih
700-800 godina, tako da je najveće nalazište su zapravo je Noratus i ovdje tu se nalazi preko 1000 hačkara koji su pravljeni od 10. do negdje 17. vijeka. I ono što je također vidljivo pored hačkara, tu su upravo te beške takozvane, to su ovi oblici stečka koji se tamo nazivaju beškama. I ovdje vidimo neke ljudske oblike i vrlo često druge, znači tu se vidi takozvani tonin, to je sprava kojom se pravi kruh armenski i posuda za vino, to su česti elementi na armenskim stečcima. Ovdje još jedan primjer sa prekrštenim rukama, portret preminulog vjerovatno i sa krstovima. Međutim, ovdje nešto vrlo zanimljivo, znači ovdje se prikazuje neka vrsta poljoprivrednog života, što je vrlo zanimljivo jer kad poredimo sa primjerima zapadne Europe, na zapadu ono prve osobe koji nisu sveštenici, a da su se pojavili na grobovima sa prikazima, to su bili profesori, pravnici, znači vrlo onako gradska zanimanja. Međutim, ovdje vidimo primjer zemljoradnje prikazane na nadgrobnom spomeniku, što je stvarno jedinstveno u ovako ranom periodu. Isto služi kao poređenje sa stečcima, jer česta je teza da se na stečcima prikazuje svakodnevni život, što mislim u poređenju s ovim očigledno nije potpuno istina, jer ovdje vidimo svakodnevni život, poljoprivredu, koja, koliko ja znam, nikad nije prikazana na stečcima. Ovdje je još jedna varijacija na temu tog ljudskog oblika i ovaj lik sa desne strane, možda se radi o ženi, možda ovdje to prikazuje kosu i drugačiji položaj ruku, što je vjerovatno ima neki simbolični značaj koje ja nisam siguran. Jer, nažalost, ovdje nema nikakvih objašnjenja o čemu se radi, ni tačne godine kada su ovi spomenici sagrađeni. Ovdje je još jedan primjer ove ploče na podu, gdje se međutim vidi lice, nagovješteno lice. Ovo je samo jedna ilustracija u kakvom se stanju nalaze ove beške, jer Armenci vrlo drže do hačkara, to im je svetinja, međutim ove beške, to im je izgleda totalno nebitno i zapravo većina i ne zna da postoje ovakvi spomenici. Ovdje isto jedan zanimljiv primjer, neki simboli nepoznati. Ovdje još jedan primjer poljoprivrednog života i ovdje zapravo postoji jedna interpretacija da je došlo do nekih napredaka u tehnologiji. Kao što vidite, ovdje se koristi 6, ne znam koje su životinje, volovi možda, ali to je znači ostavilo traga na nadgrobnim spomenicima. Ovdje još jedan primjer tih predmeta koji, znači vino, i ovdje vidimo instrument također, znači neka vrsta saza koja je isto česta na ovim spomenicima i to je opet zanimljivo za interpretaciju tog svakodnevnog života, jer iako su to svakodnevni predmeti, ja vjerujem da činjenica da se nalaze na nadgrobnim spomenicima pokazuje da su ti ljudi tim predmetima davali veći značaj od čisto nekih svakodnevnih predmeta. Ovdje je još jedan od ovih takozvani poljoprivrednih primjera. I ovdje možda se slabo se vidi tamo sa desne strane također taj oblik diska ili sunca, vrlo čest, koji, kao što sam napomenuo, vodi porijeklo iz zoroastrijanizma, međutim ima taj značaj simbolike sunca koja je ostala vrlo jaka u armenskom kršćanstvu, a također i na stečcima je vrlo čest simbol sunca. Ovo
jedan onako od najbogatije ilustriranih primjera na Noratusu. Izgleda da se radi o nekom vjenčanju, čak postoji ovdje ima jedan opis, kao vjeruje se da je to iz 15. ili 16. vijeka i prikazuje vjenčanje, međutim nisam siguran da li je to pravilna interpretacija, ali ono što je zanimljivo je ovaj stil, onako vrlo naivni, da kažem, stil. Ovdje se vidi, recimo, noge, one tamo od ovog lika iznad stola vire skroz na nekoj pogrešnoj strani i sve je popunjeno predmetima. I mislim, kad to uporedite, to je što je meni bilo fascinantno sa hačkarom, koji onako vrlo ima stroge oblike, vrlo formalan, onda ovakva vrsta nadgrobnog spomenika kao da je neki drugi svijet totalno. I sad ja ne znam da li se radi samo o drugom načinu života ili možda čak i neke vjerske razlike i drugačija shvatanja vjere i života nakon smrti. O tome se onda može spekulirati. Međutim, samo da naglasim, znači scene svakodnevnog života, ponovo ono što nam govori standardna historija umjetnosti je da se svakodnevni život tek pojavljuje u umjetnosti u flamandskom slikarstvu 15. vijeka, međutim neki od ovih primjera su mnogo raniji i tako da ne treba vjerovati zvaničnim historijama, ja mislim. I ovdje je ovako vrlo jednostavan primjer, mogu biti skoro iz 20. vijeka po nekom stilu, međutim isto je stariji. Dobro, to je bio Noratus. Iduće nalazište je grad Areni, gdje po legendi Noa se naselio nakon potreba. Tu se nalazi planina Ararat, vrlo u blizini, odmah, iako je danas na turskoj teritoriji, međutim to je odmah preko granice i vidi se iz ovog grada i to je to selo Areni i tu se nalazi, to je ta crkva izgrađena 1321. i na ovoj crkvi radio najpoznatiji armenski srednjovjekovni skulptor Momik, koji je bio i arhitekta i skulptor i minijaturista, i to vrlo poznati minijaturista, i to je jedno polje koje zapravo ja još nisam istraživao, armenska minijatura, i postoji neke teze već o sličnostima armenske i bosanske srednjovjekovne armenske minijature. Ali to je jedan primjer njegove skulpture iz 14. vijeka koji ovdje pokazuje, zato što vidimo da su oni tehnički bili u stanju praviti ovakve skulpture, međutim kada su pravili grobove, očigledno su imali razloge da ne koriste istu tehniku, jer ovdje vidimo recimo par grobova ispred te crkve, ovdje je prikaz sveštenika očigledno i natpisi i nekoliko primjera ovih. I sad ono što je zanimljivo, i ovo se može svrstati u bešike jer je taj oblik, međutim ako ovo uporedimo sa onim što sam prikazivao malo prije, vidi se vrlo jasna formalna razlika, znači i tehnička ovdje je očigledno naprednija umjetnost i onako puno je organizacija ove slike, da kažemo, je drugačija, znači puno je formalnije izgleda. Je ovdje jedan od likova drži neku vrstu rukopisa. Inače ova crkva je bila centar nauke srednjovjekovne u Armeniji, tako da je moguće ponovo da se poveže sa drugom vrstom ljudi, dok su tamo zakopavani poljoprivrednici, ovdje su to izgleda bili veledostojnici i naučnici i možda čak i muzičari. Ovdje konj, i to kad sam zapravo držao ovu prezentaciju pred armenskom publikom, objasnili su mi da je u srednjem vijeku konj bio vrlo značajan statusni simbol, nije svako mogao sebi priuštiti
konja i to je i na nekoliko ovih primjera se vidi značaj konja za tadašnje društvo, a je također zanimljivo sjede način na koji sjede ovi prikazani likovi. I da, taj još jedan primjer konja i s druge strane sunce, mislim da dozvoljava razne interpretacije šta je ovdje zapravo prikazano. I ovo je jedan savremeni primjer, znači kako Armenci danas imaju, ne znam, jel se vidi ovaj motor, kako danas Armenci integrišu svakodnevni život u nadgrobne spomenike. To je bio Areni. Iduće nalazište Bešika je na jugu Armenije, u blizini grada Sisjana. I ovdje je crkva Vorotna Vanj, koja je sagrađena 1000. godine. Međutim, naravno, ovo nije originalna građevina, zato što je Armenija, zemljotresi su vrlo česti u Armeniji, skoro sve što ste vidjeli, možda neke građevine, su više puta uništavane i ponovo građene, tako i ova crkva. I u dvorištu ove crkve sam naišao na neke beške koje su mene nekako najviše podsjetile na stečke, možda ne direktno, međutim nekom naivnošću i simbolikom i mješavinom simbola, ovako jednostavno, bez nekog očiglednog reda. Ovdje recimo vidimo ovaj simbol špage, to je simbol beskonačnosti koji se može naći još od Indije pa sve do zapadne Europe, onako širok, vrlo univerzalan simbol. I što je zanimljivo je da je u ovom slučaju recimo veći od krsta, što govori ponovo o značaju. Ovdje sa desne strane se vidi isto simbol sunca. Još jedan primjer, ovaj isto zanimljiv simbol koji ne znam šta, ovaj neki trokut, isto Armenci kojima kad sam držao predavanje su govorili da je možda se radi o hijerarhiji, znači crkvenoj ili ljudskoj u kombinaciji sa beskonačnošću i toj hijerarhiji kao načinu da ta beskonačnost dođe do ljudskog svijeta. Ovdje je jedan onako sličan svakodnevnog života i ovo je nešto što stvarno jedini možda primjer koji bi se stvarno identičan mogao naći na stečku, ove dvije zmije i kao neka borba protiv zla mogla bi se protumačiti. I još jedan, znači tu su životinje, beskonačnost, čovjek na konju, tu nalazimo sve one simbole, prethodne simbole. I također neki, kao i u Bosni i Hercegovini, su ugrađeni u buduće crkve. To je pogled za ove crkve. I još posljednji primjerak koji ćemo vidjeti je isto u blizini ove crkve, to je selo Agitu. Ovo je rano kršćanski spomenik iz 7. 8. vijeka i tu se nalaze ponovo žene prikazane, ja vjerujem, sa dugim kosama i ponovo na isti položaj ruku koji smo vidjeli malo prije, specifičan za žene, i ovaj vrlo karakterističan način prikazivanja očiju i neke možda ne potpuno definisane životinje. I to je zapravo u onoj crkvi, nije se vidjelo tačno, samo ovdje u ovoj crkvi se vidi ovaj neobični način prikazivanja očiju sa ovim krugovima. Ne znam da li se radi o stilu ili možda čak o istom umjetniku. Ovdje još jedan primjer životinja. I ovdje isto na istoj lokaciji. Ovo pokazujem zato što ovaj disk, rotirajući disk,
koji sam malo prije spomenuo da predstavlja sunce, ovdje možemo ga vidjeti kao unutrašnjost čovjeka, što pokazuje način na koji se simbol trebaju, ja vjerujem, interpretirati, on nikad ne prikazuju samo jednu stvar, već uvijek imaju više značenja, kao što je vidljivo ovdje, to nije samo sunce, nego i neka energija koja se nalazi unutar čovjeka. I da to zapravo bili više manje svi primjeri bešika, ali ima ih vrlo malo u čitavoj zemlji, znači možda 30 do 50 na koje sam ja uspio naići. Samo još ovdje na sjeveru ponovo zemlje, Alaverdi, ovdje je neki za mene najljepši primjeri hačkara, vrlo rijetki ovako u raznim bojama. I ovdje se nalaze zanimljive ove ploče na tlu, gdje je u ovaj osnovni antropomorfni oblik integrisano oružje, znači noževi. Možda tu ima veze s tim da se ovo nalazi na granici sa Gruzijom, koja je uvijek bilo onako vrlo nestabilno područje i pokazuje status vojnika, vojske u ovim krajevima. Ovdje je još jedan simbol koji nije prethodno viđen, ovaj iznad glave, koji prikazuje možda nešto slično kao disk ili sunce, i ovdje luk, strijela, nož ponovo. I ovako neki ponovo i ovdje ugrađen u zidove crkve. I ovo je manastir Sanahin, izgrađen u 10. stoljeću, koji je pod UNESCO-vom zaštitom i kompletna crkva ovako pokrivena ovim nadgrobnim pločama i neke od njih prikazuju ovako te ponovo ljudske oblike. Evo nekog primjera. I ovo je zid te crkve, vrlo zanimljiv. Nisu mi znali objasniti zašto je ovako obilježen, međutim ja mislim da se radi o zaštiti u slučaju zemljotresa, da znaju kako da ponovo napravi ovaj zid. A ovo je samo još jedan primjer koji pokazuje nešto što me iznenadilo. Znači, kad sam vidio ovu bešku, izgledala je vrlo dobro očuvana i nisam mogao vjerovati da je to iz srednjeg vijeka, jer je tako dobro očuvana. I onda sam nešto vidio s druge strane, evo kao što vidite ovdje desno, on drži pušku zapravo, što znači da je ovo sagrađeno tek kad, ne znam, 16. i 17. vijek, znači ta tradicija je nastavljena mnogo duže nego recimo u Bosni, ali ne znam da li traje i danas nisam naišao na primjer. Ovo je samo ovako usput, znači malo, tu je bio kraj te teme, zapravo bešika, ali ovo je jedan zanimljiv isto način nadgrobnih spomenika, kako su građeni u obliku ovna. I ono što je zanimljivo, ne znam opet koliko se vidi, onaj tamo iza je zapravo arapskim pismom pisan, tako da je to nešto što se dijelilo između kultura ovdje očigledno, jer su tu živjeli Azerbejdžanci, Perzijci dugo, i to je neki element koji se kulturno vlasništvo koje se dijelilo između raznih kultura. Evo ovdje kršćanski primjeri. Ovaj ponovo arapskim pismom pisan. I ovdje čak jedan primjer Faustnog kamena koji se također nalazi. I ovo je, da, za kraj još nešto što ponovo nije direktno vezano za temu, međutim to je groblje Kurda Jezida, koji ima mala manjina koja živi tu na granici sa Turskom, a Jezidi su zapravo
tu je vjerovanje, neka vrsta zoroastrijanizma koja je onda imala utjecaje islamskog i oni isto imaju zanimljive ovako grobove u obliku kuće i oni poštuju sunce, za njih je sunce vrhovno božanstvo, ali evo i dan danas prave ovako, zapravo prave kuće oko svojih grobova. A ovdje ne vidi se baš, tu su neki stolovi metalni, meni nije bilo jasno šta radi ti stolovi na grobovima, na groblju, i onda sam se upoznao s nekim stanovnicima i oni su mi objasnili da oni zapravo ostave svoje mrtve, da tu leži, da ih ptice pojedu, jer oni vjeruju da se duše na taj način uzdignu. Eto, to je to, nadam se da ste uživali.